tin chu ti chau chu ni lovin kan shomna po lomin I omang u shomna chuan chelna asiama chelna chuan hriat fiana asiama hriat fiana chuan beisena asiam ti kan hrasia episode masa top lama khan molongzi khan sen kang sing athat trep ti in Mu Chen chu arang thleng ani kha Mu Chen lo thleng chu sen kang sing tan chuan a thlamon thlak le ma se molongzi chuan tha tumin sen kang sing chu apan zui ngala rang takin athandar god body technique ngin Mu Chen chu aron inrol ngal tuna tang chuan a beitur chu ama ani ti a hrila molongzi chu a phur hlea a chan chu Mu Chen ama ai level niam fe in ama chawa aron be ngam wang ani he Mu Chen ti sulian tak ni inangai Mu Chen chu molongzi hian na satakin anor ngala Mu Chen hian beilet ma se a be ni hian hong anei tem hle ni inalang molongzi chuan Mu Chen hian dragon soaring art hoi dragon sovereign technique chu a thiam to ti a hria ma se engwangin nge Mu Chen hian basic level dragon sado level niam ber chau la siam thei ti soin anui zat hlea chuta molongzi chuan dragon sado thil ti thina dik tak chu ka enti rang che ti in dragon pillar technique a hmang ta Mu Chen chu din hun har sa taka ada ngalani molongzi be na engmoza chu Mu Chen hian adang theilo abum thei ram chawani molongzi chuan anui za chunjom zela achan chu Mu Chen a chevel chu ahma angin a chaklo ti a soi chumi hnuah demon hand technique mangin Mu Chen chu attack le ta ani Mu Chen hian a black tortoise divine seal chak tak mai chu activate ngalin a invenga ma se molongzi attack chu a chaklu tuka a seal chu a dar hne hlea leya a tla zuya chuta molongzi chuan Mu Chen chu a faka a chan chu level 6 a chau omma se a beina laka ala dam chu zel thei awangin molongzi chuan Mu Chen hena dragon pillar technique athiam to awangin demon palace member anga ngai thei ani ti a hrila Mu Chen hena chuan sen kang seng le midangte a thatani chuan molongzi hian Mu Chen chu demon palace a hruai lut thei ti a hrila ma se Mu Chen chuan chu offer chu angai saklo adu lo na chuan molongzi chu ati thin rim hlea molongzi chuan Mu Chen chu a thutluk na awanga a in chhirna turin a thil ti theina lantir atum ta ani dragon attack tanga nei le a Mu Chen chu a theina lantir chunjom zel turin a hril bok a inven chunjom zel la hian Mu Chen hian a heart eye chu limit theng to ma se man le nge yangai ti a hrichiang hle ran takin a heart eye mangin demon lotus formation a siam ta Mu Chen chuan counter attack a nei ngala molongzi dragon pani chu hloting takina ti chia molongzi po nunglam hla taka anor le zui ngal bok ta hian Mu Chen hi ala du tok mai lo a technique chakber mang turin a in bot sai ta formation lian tak asiam zui ngal chu lingsi in a pek formation kha ani formation chu siama boy thlak lea a heart eye activate nuwa po Mu Chen hian ati fel theinan hun rei tak amamo don ani heti la hen molongzi chu ala in hliam lawa dik tak chuan Mu Chen a belet na chu nuam ati zok hle ani tuntruma hian Mu Chen chu ti to patum ta a Mu Chen an formation den tak asiam chu a bulvel mi ta chun an lo hmu thaya chu chun in be na chu ana satjia atirang chiang hle gojiang chen a dhantlata wangin lizon tong chun Mu Chen chu apui theilawa heti la hian molongzi chuan Mu Chen laka pressure asiam chunjom zela hetiang hen thilakal zela ni chuan Mu Chen hian formation hi asiam zo theilawang Mu Chen hi a inveng thei hram chawa akut pahni hian formation seal boy thlak tak chu asiam chunjom zela ngaya wangin adole theilawani heti la hian luali chu mugu hian ala dang renga chumia wang chuan a hmai Mu Chen chu apui theilo Mu Chen hian formation chu ala bot sai chunjom zela molongzi chuan
a attack fu ta tlat mai tha nge tumina panzuya Mu Chen a that mai don mati lai tak chuan van nei thak tak mai sen kang seng chu aron in rol le a Mu Chen chu aron chan him ve le ani sen kang seng hian hlemna tak tur to ma se Mu Chen hne na sil siam chun zom zel turina hrila molongji chu alo boi pui don ti a sei bok chu an in pek na mu chuan molongji ril ru chu a khoi hle ma se he hi an zawai ta na topna ni tur thu a soya a beile le ngal sen kang seng changna hian a top a thlen to awangin Mu Chen hian formation chu rangzo ka ti fel angai ani ti a hrachiang hle a man mo hle a reivak lova formation thren khat chu a zo theita ani heti la hian molongji chuan sen kang seng chu na satakin alo la beizela ma se Mu Chen hian formation hi ala zo lo a thei chin pialam thlengin ai nor chun zom zela a heart aya po thil dang lama ompok vana chuan thil ti thena na satak alo pungkhom tanta a molongji chuan chu chu a hlau lowa formation ti topnan Mu Chen tha mai chau amamo ni inangai a se sen kang seng chun chu tiang chu ti tir alo tumbik lo a thei top chuin alo danga ma se van doi thak takin sen kang seng hian chakna atla cham to ani molongji hian a technical tuk tak mai mangin na takina hliama hliamna tak tur ma se sen kang seng chu Mu Chen ma ron langin molongji an Mu Chen bulat hen lo nan a taksa aron do topa molongji chuan a vitlang chiang hle heti lai hian li zon tong po ain hliamna to hlea ma se heti lai hian luali chuan etek chak tak mangin mugu chu alo hliam mek ani molongji chuan asur chu po chho theilo awangin sen kang seng chu a paisona Mu Chen chu osam takin akut mangin a that theyang ti aring ma se sen kang seng chuan molongji rel ru ti boi tumin mojing tian nen a tek hina he hian molongji chu ati thin rim hle sen kang seng chu arang the ambera tha tumin apana a soi sa ta hrepa Mu Chen hian sen kang seng hi apui theilawa a chan chu formation ati so angai ani ati zawlo ani chuan sen kang seng hian anun na achan ngeyang Mu Chen chu a limit pi alam thlengin ai nor chun zom zela he hian a taksa a pressure na satak asiama ama chena na satak a thlen theibok ma se formation a zo nge angai ti hrein a chena turlam chu angai poimo lo siam zo nge tum chuan a beizela molongji chuan sen kang seng chu a than don tamei chu ti lai tak chuan Mu Chen chuan a topa chuan a heart eye chu a top thlenga nor lotin formation chu a siam zo ta ani he formation chak tak hian a hmazo na mi engpo a haral vek thei ani molongji chu angai tu na ati boi lain Mu Chen hian rang takin sen kang seng chu molongji a tekna laka a chan chuak vele ta ma se thil diklo om ni in alang molongji chuan Mu Chen a thil ti zongjong chu om janei lo mai ni in angaya Mu Chen hian a hne thengai lawang ti aring tlatani ma se Mu Chen chuan tunge chak jok ti chu kan hre thuayang ti in molongji chu a chapolu tuka aya chak jok an om ti thein hi lo turin a tibo chuta molongji chuan chunglama cauldron lo lang chu cauldron satya mai ani lo ti a hreta a cauldron chu puak dar vakin tatang chuan giant aron lang ngala chu chuan molongji chu aron be ngal molongji chu amang ang hlea rang takin defense sak tak asiam ngala ma se chu chu a tok lo hle chu pressure chak tak le shom na mak tak chu a hretran ta a wanted le sami midang te chuan molongji chu an pui theilo a chan chu Mu Chen na thlen te chuan an lo dang reng ani giant be na hian molongji chu ati shom chun zom zela molongji chuan pressure atanga tlan chu tumin a beina sa hle thinrim takin Mu Chen chu a that don ti a soi zuya ma se chu ti lai chuan pok na tak mai aron chuak zui ngal molongji din hun chu hriat ani lo Mu Chen chu a tho huaya ma se thil dang lam tak a hrele ngal in bena chu ala top lo ani molongji hian demon palace the secret technique dragon blood art technique an ti chu a hmanga he technique pa nga yani lo molongji hian athisen le taksa chu demonic dragon a thla ka tumani achakna chuna sa takin pung ma se amatan a hlom theya ma se adam chuanan ahman nge angaya
lo thei lo ina mangta ani tuna chon mi zongjong chu din hun hlom taka anom ta molong ji chu an thak danglam tran nga la ataksa chu adang lama ramhoi dragon angin alo omta ani alan dan chu adang lam mai ani lo athil ti theina bon acha takina pungjui bok molong ji chu athin rim hlea achan chu Mu Chen hian a secret technique mang turin anor ri wang ani tuna chon chu mi man chu Mu Chen hena pek let atum ta ani mit khap kar lek chungin an ma chuan molong ji chu aron lang nga la an pani chon thamin hlataka apai zui Mu Chen jok chu molong ji chu na zui nga la sen kang seng chu li zon tongin lo man vatin luali chuan Mu Chen chu puya tum nga la chuti lai chun wanted li sami gu ziang chu alo lom hlea achan chu uzia chu an ma ni pui turin alo thleng ani he hian ain ring to na ati zuala ama ero chu li zon tong le sen kang seng te chu zon bul an local vele uzia chu rang takin atlan che nga la chuta gu ziang chu hlau thong che thiam atlan che zui vele nga sen kang seng chu na takin ain liam to chu wang chon li zon tong chu Mu Chen pui tu rakal turin nge na heti la hian luali chu Mu Chen pui turin alo thleng to a ma se molong ji chu an lat luk lo hle wani thla takin li zon tong chu ahun taka aron thlenga Mu Chen ta chu aran pui vele ta ani tuna chun pathum le pakhatan ni to chuti chungpo chuan molong ji chuan a hlau lo na sa hlea an pathum hian shem huna atir vek don ti in ring tok che thiana soi zui thil om dana mu chuan luali chuan du thlan tur pakhat chau an nei ni in a hria chu an theida chak ber manani heta hin episode chu atopa chu wang chun adot le tur kan ma le hlek angai don ani episode lom tur preview zoila molong ji chu a chak kher mai li zon tong chuan luali ven him tumin thei top a chua ase molong ji chuan olsam tokin a hne thei Mu Chen po a thole a molong ji laka pressure siam atuma ma se molong ji dragon body hi an tan chuan a chak lu tukani Mu Chen chuan luali din hun hlom taka oma mu chuan beichun chom zel turin ain nor ria ataksa chunga evil aura om demon pillar chu mana tumta ani he hi molong ji chakna tuk thei tura a bei sei om chuna nia chumi hnuah chuan Mu Chen le molong ji te inkara in benana satak ain tran le don ani